So ngiyakubuza ke wena Mr Thabo, why ulala nabantwana bakho? Because umntwana wakho uyaconfess. Neveke ephelileko uceda ukulala nomntwana wakho. And umntwana ngeke akhuluma amanga. Lalela, before azokuhamba ucabanga ukuthi okay, nje wena ucabanga ngathi size sakuthathela amala. Mara umntwana wakho bolala naye ngisho. Awa phela sikhuluma ngento nawusela utshwala ngiyeni endabeni zokusela utshwala uzenza everyday. Nangabe mina ngiyenza izinto naye everyday ngangasi pregnant nje awungitshela okay idabukile futhi ingazi lapho nye bese akusabereki next shuthi yazi ine possibility nayo umntwana nomrepawo uyamdabula nesinye angisho nifaka ngamandla yena mncane mara mina ngikho ngisho boyifaka kuhle bongayifaki ngamandla asitsho uyazi nokuthi na umfaka ngamandla uyamdabula isinye uthi uthi wena boyifaka kuhle asitsho phela umntwana lo akasisele jiji and ucabanga umntwana ona 12 years ucabanga ngathi angakhamba kulala ngaphandle yazi ukutshela into le ukuthi ama-result shosho aphuma angeke aphuma namhlanje aphuma wena wenza yonke into lewazi ubufakazi nokuthi wenza hayi ukuthi ngiyenza ngobufakazi kodwa ngokubana ngabengele ukuthi anginakubaleka vele hayi ukuthi ngenza into ngobufakazi angithi nami sengibona ukuthi nje ngisekingeni kosikenisikiwe mara kuyakhombisa ukuthi cala musike ngikutshele something awukhombisa ukuthi usekingeni ngoba uthi mhlambe uyayenza mawudakiwe angitsho uyachaza ukuthi mhlambe kuyenze ukuthi wena uyalala naye udakiwe ucabange njani ukuthi ulala nomntwana udakiwe yini into eyenza ukunikeza umqondo ukuthi unokulala naye udakiwe ufuna sokuthatha umntwana ukucalane naye emehlweni umtshele emehlweni akutshele emehlweni ukuthi baba ungenze lokho wena yazisenzani ithi bakucheck yazi ucabanga ngathi sizindlayela sizokukhombisa before cala ithi sicala jam hayi ungasitshela ngokuthi sikulima sikubethe esikhathi bani ke sakubetha thini mara mawuse usitshela ngokuthi wena azange cala ke sikutshele something wena Thabo ne asidlala sizokuthatha thina sithize kuwe kusiba ukuthi usitshela amaqiniso phela uyuxolisa emntwaneni uxolise phezulu kwento ezozenze phezulu kwakhe solo kuphi uyachubeka usitshela amanga siba ukuthi into yazi inkosi yokuxolisa phezulu komntwana wakho that's all uyakwazi ukuthi bolala nomntwana wakho ngitsho ngoba the more uloku busy keep asokhamba nawe ucabanga ngathi sokuthatha sikwise emaphoyisa unamanga kulisa ukubethwa ungathi usaba ukubethwa cha singakubetha la clinic cala ke ufuna ukuthi umntwana akho azokutshela emehlweni ufuna ukuthi akutshele akasakuthanda akasakufuni ngoba uyinja uyangizwa umntwana akho uzokutshela emehlweni ukuthi baba umntwana lo yabatsho kaningi ene kubuhlungu ukuthi umntwana wakho angeke asemana akuthomela amanga uzokutshela straight emehlweni angitsho wena nje uyaphika uyazi yena ngathi njalo mara mina uyabona ngendlela bakhuluma ngabo ekhabo mina sithi ngihlala noma kambani nginabo ma-13 years ngihlala naye ngiyala ngicabane naye ngilalele ngiyala ngicabane naye nasuka nokumbamba ngimpethe yabona then ekhabo bebangizondile bengithanda ngibabakhe umama ukuthi amkhuze yazi thina usitshela into ezinye singafuni ukuzilalela uyaqala ze-relationship yakho nomama lomntwana sinandaba nazo ukuthi thina nje sifuna asikhulume cala hayi lezo igama lakho ulifelimeko ngokwakho ngokukhipha into le yakho uyifaka ngaphakathi komntwana akakhuluma ifemeli abo ufemeli abo ayazelaphi ucabanga ngathi ungabeletha umntwana ahlala nawo azagcina mara uyazini wena usenza indlela yaziphela ihliziyo nokuthi la eclinic bacathaneni wena sifuna ukuhamba nawe awukusirapela kwakho nje usachubeka usitshela amanga hayi into yazizokhombisana awudeserve ukwenzela ini why wenza into njengale umntwana wakho mara umntwana wakho awumthandi mara
So wenze into enjalo. Uthi istroy umntwana wakho. Uyazi ukuthi nje umuthi ifuture lomntwana wakho. Umntwana wakho kosakhule ayokhipha itshitshi umuntu ozomthatha. Umguide kanjani? Kuphi kwandoni wena? Endoni, yes, bomalele. Mina bengamaleli. Okay, malele. Bakhamba baya endonini nalomncane